Munjani siyaphila sonke bakwethu siyakhala ke ngenyembezi kodwa ke sikhale sibuye nganenu siyabonga bakwethu kuba kwenu kanjena ngesikhathi siqala ukuvula indlela yomculo kwakungenje sasiyi 504 namhlanje ngijabula kakhulu makunje kukhona okwenzekayo belingazwani kodwa manje liyezwana kuba yilezi izehlo ezihlakala njengalesi sendlakele ukuthi igcine lingezwani kodwa siyakubongela lokho elikwenzayo siyafisa ukuthi ngahlala lihlangene kanjena izinto zeni zonke ziyalunga ngicela ukuxwayisa ke ngalinto eyenzakeleyo bakwethu sizifaka engozini engaphezulu kwengozi lo mntwana omncane ongaziyo ukuthi kwenzakalayo kuyini ikhulumende yalapha bisiphethe ngendlela zonke isinakekela okwamanje njengoba ngikhuluma lani lawo wena okhulumayo ngoba ngiyakhuluma uzasuka ukuthi awuzwa ngiyakuchazela ukuthi mina njengalesi sendlo esenzakeleyo izinga leliphakamile liphezulu ingaba khona iunit engaqondana lathi ngqo kuphela kusukela kulesi sikhathi samanje ngisalitshela ngoba basakhuluma ngayo la ngaphakathi ngizama ukukhuza abantwana bakithi ukuthi lingazenzi izenzo ezimbi ezinjengalezi lezi izenzo ezinjengalezi azisisi ebuhleni azisifundisela abantwana siyacela ke lisuke kulezi zinto ezinjengalezi ukuthi abantu bezihlalele phansi bengaphathanga sibhamu uzongena lesibhamu phakathi ufike ubulala abantu lokho siyakugxeka kakhulu kodwa ke labantu laba balapha elihleli kiwo bakhala ilinyembezi bazakhala zangaphezulu kokukhala ngiyacela ke bakithi ukuthi lamaka sokusiya phambili lani umumo liyabe liubona ngokuhamba kwawo siyafisa ukuthi bayigweme lento yenzakeleyo siyabonga kakhulu kodwa kuyajabulisa ukuhlangana kwenu umnando okuhle kakhulu siyafisa ukuthi ngobunengi benu libe kanjena siyabonga Siyabonga ndaba ezinhle siyabonga bakuhulumende siyabonga kakhulu induna lapha uqwabe uyeyeye umfoka ngugwana esethula amazwi ayikukhuza